Halo. Uyerede kwi. Yego ndiwe. Ewe manu sengwa na birimani. Ewe manu. Achenda kushikirako. Yego. Bebasha. Wewe woba wamenye. Uyambonye nimero ari shasha sinabamenye. Banyitwa Chiriku aki batazira wabirimani boy na sasa tunasemeana niko mu mirima kwe niko mu mirima tu umurima uri gukora yikise uri guhinga cyangwa Jenny nitwa Chiriku akiri wabirimani boy umwe yaririmba ahani uri kumbaza uri cyangwa n'indirimbo yitwa ahani niyo ndimbo meruka gusora mbe basha twobonana none se uragira ngo marane n'umuntu nge ntazirunga ifoto yawe ndebe tubonane ndinda kuguha ifoto yanje kuri WhatsApp none se uragira ngo jye ndi kugusenga rungika nushaka uvyihorera reka basi ndakurungikire wayibonye none se ifoto ndungikiye akomana umengo uri mugufi aha oya je sindi mugufi emwe ndi Dezi yame Goliati nije muntu ageso muremure ahubwo umuntu yafotoye niwe yangize igikuri ntandi waca ndi muremure kose kwe ase kuri kuncanga imishatsi yara n'ubusaza ibyo bintu bana menga nimvi akona kamanyeri kagetweho ibyo bavyitwa tentire nawe urabiyobewe yoro dukwine nuko byiza cyane ko ari tentire basha je nashaka nashaka tubonane kwe turaza guhurira muri Canada kubonana turinda kubonanira muri Canada yego ni hano mbona njya nahurira n'abantu none uravisitike yo kwirihira mbebasha wo kwirihira none se kugira ngo njya niyishurira itike ndabanje muri diru zanje cyane ndabanje guhura nawe oya nta kibazo amahera ndayafise meruka kuririmba ahanihe ibihera ni byinshi kose muri Superbat kose baranyoraguriye reka nzokurire tugende yego gira vuba Ugama kambonanye na wewe agahimbo gahimburi n'indingu yindi zomerejo rimwe na rimwe duhaga ntacyo imena tugahaga misi ncukuboko kiriku akiri wowe wahatse ntacyo imena wahaze misi ncukuboko ahanihe ku ndirimbo yiwawe ahanihe iriye hiti aha mu Rwanda no mu Burundi ubu rero ugeze kuri level yuko wumva woja kuresha Yoro the Queen. Ugeze kuri level yo kuresha Yoro the Queen. Kidoma cy'igihugu. Uwo muntu aguhenda ni Yoro the Queen. Umuntu Harmonize yirutse karana ni. Umuntu Diamond Platinum yirutse karana ni. Umuntu abanyamerika biriko bariruka ko barana ni. Wewe arajara guhenda gato wanje utwawe na bijya bisusu by'umenga na mabarondoro menga ni pira vya barondoro. Ubugeze kuri level yuko wumva ko utosinzira kweri utakunana rero ubundi woraba amakurata ngahijya amakurata n'abantu nzeya n'abandi benshi ugakundana nabo ukareka yego date wanje urashaka abanyarwanda date wanje ko avyivugiye wewe kari tukunda ni nyarwanda kazi twankiye nitwakwankiye ukunda kari nyarwanda kazi ariko kubera kutorondera bajya baciritse mu ngana gata kwitenga uwe gusavye ngo muze muhurire muri Canada ubu rero ugomba wegeranye udukwavu waguze niki byose uhombeshe ngo ugiye muri Canada guhure nande Herode Queen rondera ukuntu wohura n'amakurata ajya yijya iwanyu uze guhura na babujeni hariya ibaza ahantu Diamond Platinum bagusumbya amafaranga bagusumbya uburebure nta kintu kimwe basumbya bagusumbya amasura meza byose barananiwe ariko wewe kiri kuwakiri gaura pararanganya ku ndirimbo imwe gusa ahanihe ngo ukeneye kuja guhura na Yoro the Queen raba abandi bantu wohura cyangwa upfumuhura n'igitumbura cyangwa upfumuhura n'ivoka yo nakwemera wewe kiri kuwakiri yo kwemera nubona ko hari amagorwa wabugize worindu kamuramenya ico muri mumenya abamuri mumenya uko muhagaze mumenya uko mureha mumenye nabo mukwiranye n'abamakurata hariya babujeniya apana Yoro the Queen umuntu isi yose hanze amaso hanyuma nawe God of Jesus see my head upima santimetero zingahe tubuduka kukeneye ko mubona gereka bukunda upima santimetero tubuduka nawe agapima amametero y'uburebure hanyuma ngo
kirikuba kiri umuntu yaguhenze ngo mukundana Yode Queen ahubwo we genda umubwira ati warampenze ahubwo yanagutaye mu rudubi yakubwiye ko nakwemeraho nyene ni umwasi wawe ivyo bintu ntibaho n'ahantu vyigeze biba inyondwe imwe yica inka ivyo ntibibaho iyo ni nk'inyondwe imwe gusa irikinagiza ku nka ukeneye kuyica ubu umeze nk'agati gahagaze mu ruzi ngo kagomba kugomera uruzi wewe no. Ibiziga bitanganya amababa peti yangu ntibidumira hamwe ntibigurukira hamwe wera Yode Queen wewe warukigena n'amaguru Superbat iragutonyoroye data wanje utsindi akamodoka Caractise akamodoka Caractise nawe akuranye imodoka saa 6 igitondo umugoroba kujya bakuranye impuzu uko agiye guhindura impuzu zana n'imodoka nshasha indege azifata nka bisi ni nko kurira bisi nawe mu gihe indege uyibona kuri rezo social gusa indege uyibona kuri telefone muga gukeneye gukorana n'uwo muntu kiriku wewe